Denarong erui pen ephong kecho ahithi along ang kilit tang ahormu kelong pon. Lason si doboka pen kewang enjoy boy thopo amuni da bangpu kejor kelan ahormu apor kilit tang kecho kijuna ahormu theklong si Denarong arada tumpen kenepon. Denarong ahithi penang ananing kan pentame durmi arni henlo erui pen batai isi kecho arni kapaman pon. Hithi kido an pen sitame Denarong ahithi henlo mena karbia khaya tum beha bepar ke klem kidama phai ke ongke thekpon long. Lason si durmi mati Tuesday arni ada pranga pordote inglong arit karche ponahan lothei limu han parvo pen chenglok asona han rong group pen kewang abang pubang piatum han ke joraphan hithi wang pen chojor cholang pon tangda da philo dei alang litum ke choki juna sonamong erui pen batai isi nang ke jordona tumalong pen ke choki juna ahormu arni wang tame nampon bomlo. Bangso ke nampon ahut inglong pen kewang asar pisar bera tum ke pon ahormu ason apor kilitang tene ke kaita kelang pon kavya joksi arni tame lapuson si pon bomlo. Chiti ni phaing kore ke thomarni anabangke doboka pen kewang inut enjoy boy thor taning kan thom kebraner ke babang pu kejor kelang ke choki juna ahormu ke do analong tame apor kilit parpik ahormu kejor thekdun longsi Denarong arada tum nep ponsi Dogmoka police station atuma phan birta pale pen nep ingnang ponsi hormu hartar ke do an pen enjoy boy tho phan police arideng hodai ponlo. Soha inglong pen em yang ke nampon lai ason yang ke aja te ke yang sulo te yang su pon det ta sinya bangela dang nang ke mong lok lo yang ya son tam tang pon dari pulo la si ini bang pon pe de ne dukan stame pati dang le de pan le This powder mana red chili di, kita sini kan red chili lah. So red chili bang kela ke bonai yang kan ke bonai lejo December 2022. Ke best before 12 months, mesti 12 months, pulang tela ke 23 December lo tela ke expire lo, pulang tela pining ke 25 kan lo. Pulang kan ini si la ke expire tang hormu lo. Kita ni kan la ke beson di, beson hormu langkai jo, beson ke senang kleng gawe ho, jo. Tanah ke pangkleng alap anu la ke ban ong pasti pangkleng home anta nam ban thaman lo. Ader nampak lang. Ader la ke kenal lo. La ke hormu bang ke dah expire ke peneson ke tokte. Tame best before 3 months, pulang tela ke komentar ni kan orang bonai la. Tame la ke akim ni hormu bagi tum tin dia lam masa berat kita ke hormu semasa yakit susah deh, angkleng saja. He beson ke tum angkleng abe buli tum cini kata betra. Ketok abe pasti me ledak hormu ke tum abar nak ni nak sini ke tum apor kita tum rai kita berat sini. Kita me jonong ke jongle heveng ta ni anu pipe lo lagi. So ating boleh lagi. Kita lahai hormu ke ilu tum ke tak expire mana tak manufacturer dia ketok dia pora tu price lah panu lagi ho. Ke banong si price lah panu. Ni lagi jo. Ke banong si price lah panu dalam song si tok ho. Lagi ketok ketin mak price lah panu. Pulang saya lagi kuan kan orang ban punya lagi di makam ni. Lah bangke sapu lo. Kalau sana thang lo jo. Lah bangke 2023. 2000 July, di 2023 July lo. Bangke dah ke best before 12 months, betul letak 24 se expired lo. Letak 24 se expired lo, betul non 25 ta itu cukup. Betul nekan ini lo letak. Tapi lahai bangke Mungkin 8 mil ini gas berbeda. Laki itu ke amul nanti itu ke film atap kau sumar hantan ceng lo ada yang film itu sapin itu pun aja. Kalau dah bangke itu sini nai bangke film letak expired lo, hormu ta jo, anu jo, bangke lah lo. Pasten, letak jo, 2024 se expired lo, September te. পৰা বস্তু বাহিনী পাইছে তেতিয়া আপুনি কি কব তে আপুনি বিক্ৰী কৰিব আহিছিলে একেটা নাই একদম ভগৱান বিক্ৰী মই আজি পৰা বহুত দিনৰ পৰা ৰাখিছো বিক্ৰী কৰা নাই বিক্ৰী কৰিলে কেতিয়াও মই কৰিব পাৰো নকৰো এনে তে কিয় আপুনি আনিব মানে এনে ৰাখিছো মানে দোকানটো ডাঙৰ Dogmoka pen thomasterang Karbi life. Number along Umri dam ignore.